Kador Barcelona Raj Saukur Nongkseh hakasni balang jong katayo kalapan long ya kejialang hakaba kalapan kup burom ya nongialehkai football bat nongialam jong ke Nongkseh Sports Social and Cultural Club NSSCC kibala job bat ra ya kanam ladu hak 11th edition Chief Ministers International Gold Cup arajar arpon rio kabala long hajore thang hasikim. Ya kini nongialehkai bagi nongkit kam jong ke Nongkseh Sports Social and Cultural Club. Lapan kup buram do Menteri Ketenat Sports but Youth Affairs ke jela uba wailat miki shela. UMLA ke Melem constituency uba Ronnie Vileng do Presiden ke Meghalaya Football Association uba Hamlet Son Doling, Presiden ke Shillong Sports Association uba Bante Dorling do, urang ba shnong ke Nongkseh uba Mairang Thangkhieu. Haga balaidon lang kinongkit kam shnong kinong bat kiwe-kiwe ke belas akhot ngubha. Presiden jong ke Nongkseh Sports Social and Cultural Club uba Daniel Thangkhieu. Ulong bahapok ke jengilam jong coach uba Richardson Nongneng. Ke Nongkseh kalau ora laiteli kinam la adu ke bakentop ya ke First Division Football League bat ke Champions Cup ke penyat da ke Shillong Sports Association. Bat ke bakam kerpang ke de jingjob ya ke Chief Ministers International Gold Cup. Nagaliang uba Hamlet Son Doling uba Bante Dorling do uba Ronnie Vileng do klero ke Nongkseh bahapok ke jinglam uba Daniel Thangkhieu kani ke klub kelawan ra 6 bat buram ya ke jela de ke bara ke 6 la adu ya ke Chief Ministers International Gold Cup arajar arpun rio bat gila kit bok bakani ke klub kabailehkai de kena khasi sudah kanang ye beteng menelehkai ba banang job ke jinga ko beper uba wailat miki shela habakran kumukongsan ulong baki nongialehkai ki snam ki bamenshwa kila syam beniokam sorkar wala kitibet hakika melehkai bakalong ke ba shisha nre ka sorkar jela kelawan ra eka mat rekam bagi nongialehkai ke jela ki bayo kita kema haka National Games, Asian Games, Olympics na Paralympics kin yo bet eka kam sorkar. Menteri sorkar ul airu ika jingkular bat simkia ika dorkas ka baulu yo pediang bat kum taun se keren benia bagi nongkit kam shnong bat kinongialam jong Nongkseh Sports Social and Cultural Club banla banai jingerap ya kenika club. Kemarin kini kalau saya kumukala long pada the top of the town. Balai kesnong Nongkseh nika football club. Kayo kakiu hadok katni. Nama kadon yang 12 man. 12 man on the field. That is their supporter. So a big round of applause to you all. Not very happy of a change ya kami kejialan yang ini lahir. But kejil sisa kita ubah pantai ini. Mana kita tournament bisa jadi baka first ground kalau overhead di stadium. Tang suyesin bentar kita saya lahir dia ke first ground. Hado pengihap yang perkat kumpulan ini pengihapan perkat pantai yang itu Tega sikit yang lebih nak ada kau bahasa. Kini mereka support bapa penolong yang di nongkit kam, ada Imam Daniel, ada di players, ada di Presiden, dengan IOI yang dipercaya. Nak mau yang di officers berhek nak berhek nak apa health department. Akan mau berandong ketua semi final di dalam advance Christmas. Hantai apa kagawai lagi program advance Christmas. Ngayon ini kita syang lami sebab. Syang lah pek apa mobile phone. Marbalai na tinyo bandang handraon ro tambah na sa jenay ay dito siya. Tagatu kapati yang terjadi itu. Tangkawai dengan request kami. Ya paro. Pagkatao ay kusya nakapos. Smew hawak kersan ay katili ko jok itang nakapos ka jok. Katao ay ito pa. Ngatin yo alasay next year kanila ka Nongkseh haka Super League tang sugan si match ang match ng Subawan ng Nongkseh. Katao ay ito. Dengan berpati support whether they win or lose,
I want to see that you are there to support. Kata saya but miyoi kamtam hak ni kejuk dong. Ke sports ni kamtam ke football. Kalau dia ketam tamai ke bahman. Di players di NSSCC, haki Premier League, haki La Liga, haki Felicitated. Ronaldo, haki system, haki season. Kajik tamai kalau poin nyau hajar pro system. Tinggi sekali tu bakal berbahagia opportunity. Bagi yang ini bah, kami kaya dari berbahagia kaya. Mereka menentang itu football. Gidon yang katakan, bakal tam mereka produce fight. Kinong yele, tambah hawai tinggi, miyoi, ngambil orang jin nanti bagan kenok, bagan dauti, eno, we are here to build. Tinggi sekali bah hakor bukan suara miyoi. It seems that effort bagi I kam yat ha kepada sanja. The effort bagi ibu, we have put our effort in the wrong direction. Tengah saya komen bahagia dalam bangsa orang desa. Bila yang investment in sports department, harus just kenal. Dari kita, nurun yang sedang mencuat. What is there in sports? Budget of the sports department hardly 50 to 60 crores annually. Kaya ini organize programnya, ingin fokus for infrastructure, kaya ini. Tang bagi snowman, bahagia dalam bangsa bersama. Hati ini Islam berada. Bila saki, bahwa sports department from a minor department has become a major department.